Prvo, mislim da su svi govori bili odlični. Sad svako od nas stilski bi rekao ovako ili onako, ali govori svih juče u Mrkonjić gradu su bili zaista odlični. Vrlo je važno da smo okupljeni. To je također jedna snažna poruka i vrlo je važno to mi smo Srbi. Pa ćemo posle da vidimo kakve su nam druge razlike. Nemojte vi da nas delite kao bosanski ili ovakvi. Da ne postoje hrvatski, bosanski, srbijanski. Tako je. Druga stvar je, recimo, oko ovoga, prvo Kadinjača, samo da kažem, ako biste pitali mlade ljude, koja je to situacija u kojoj je mali broj boraca uspeo da zaustavi mnogo nadmoćniju vojsku izvesno vreme. Oni bi rekli Termopile i Spartanci. A imaju Kadinjaču ovde gde je herojski jedan odred ostao znajući da će da pogine ne bi li dao 24 sata drugim svojim drugovima i jednim delom zbegovima ljudi da mogu se prebace ka Bosni i da tamo traže spas u tim planinama i brdima. Nego šta, nego da je heroizam. Nema veze to ni sa kakvom partijom, ni sa kakvim. To je u stvari Kosovski zavet isto. Ako tražimo vertikalu, po meni ima direktna vertikala između Kosovskog zaveta i tih sličnih događaja kao što je Kadinjača. Potpuno isti. To treba učiti. Oko ovoga za mlade, Kina sada, čiji đaci inače postižu daleko najbolje rezultate na svetskom nivou. Kaže, to sad je preterano. Previše učimo decu da dobro odgovaraju na testovima. Moramo da se vratimo na fizičko vaspitanje, na igru, na više provođenje vremena u prirodi, u druženju, u smehu, u zabavi, kroz to. To je sad na tragu ovoga. I kad postigneš fantastične rezultate, ne, bukvalno najbolji na svetu. Vi ako gledate prvih 10 po svim međunarodnim istraživanjima, 4 su vam Kina, jedna vam je Hong Kong, to je Kina, jedna vam je Singapur, to su većinom Kinezi, bude vam jedan Japan, jedna Južna Koreja i ceo svet, možda jedan ili dva preostalih mesta. Oni kažu dobro, ali to sad nije dobro. Moramo da se vratimo na ono što je oblikovanje čoveka kao celokupno biće. Da. U okviru toga imamo ogromnih prostora. Da kad, šta je recimo, mogu ja da pričam svojoj deci o porodici, koliko god hoću, ali sednemo u kole i dovedem ih i kažem, evo, ova kuća je kuća Vojvode Peka Pavlovića na čelu. Odvede ih i kažem, ovo je dedin grob, on je bio dobrovoljac u Topličkom ustanku tada i to onda na drugi način, a takvi to hiljade porodica, ni to moja porodica, hiljade i hiljade porodica je zapravo na svojim leđima iznele sve te naše pobede. I ako se nađe dobar pristup mladim ljudima, gde im to bude i u prirodi, i zabavno, i interesantno, i upečatljivo na određenom mestu, nego šta, nego će im ostati, polako im pohranjuješ u duši jedan vrstu razumevanja da ako ne radiš za širu zajednicu, budeš ti stručnjak. I moraš da budeš uporediv stručnjak sa najboljima u svetu, ako si se školovao. Dobro, ali kako to sada izvesti kada mi vidimo da imamo globalno razbijanje upravo srpskog nacionalnog bića, srpske pravoslavne crkve? Moraju stručni ljudi da osmisle pre svega metodiku kako obučavaju nastavnike i profesorski kadar na jedan potpuno novi način. I postavljaju. Pa dobro, to posle bude postavljaju. A onda u okviru toga da idemo korak, ne može brzo, ali ako krenemo u kulturi, ako krenemo kroz sportske aktivnosti, ako krenemo kroz obrazovanje, ako krenemo kroz medije, pa znamo kuda hoćemo da idemo. Negdje ćemo da grešimo.